Munotamba here, munodakara here kweshe kweshe kwemuriyo. Iya amuna ndokumbire kuti mumboonawo nyaya iri panapa eya yandibata inogara yakatondipa ndemwoyo. Eya zviro zvinezvi ndinogara ndakasangana nazvo ndakadhibana nazvo mutaundi mupitori eya mujoni eya munozwi muwenera eya ndozita raiyeyo kudhaya hatimborikanganwi. Eya ndambati nyamashi nganimbozvifilima zviro zvinezvi ndimbozvitore vhidhiyo ndizombopawo vamweni angu kuti yai zvakakonza ndaramo upenyu hahuzi kuchipa peyani. Eya ndinogara ndakaone mbuyana nguva yega yega ndinopinde mutaundi. Eya varipo pona pamusika wavopo veitunga veidini veitengesa pona pakabhizimisi kavo pona pambiri perodhi mumbari mupato murodhi mwemene mwavari vombotengesa veidaro vakamboti tunge vombotengesa. Ndozvavanoita movha dzeidarika eya dzeidarika movha motokari. Ndikati yei baba angu dziyawe tingaremba ndochega. Ndikati yei zviro zvinezvi yei zvinondidini mani. Ndikati chini mbuya angu vanoshingirira veidaro patosvike wenaona client yavo yatoguma bvu nemovha eya ngatei yakatogarire zviro zvayo zvayakasiya ngatei ndizuro ngatei ivhiki rapera ngekuti vatori nechinono ngekuti zviro zvinovawandira pulasi vatokura mbuyana vatokura pulasi. Ndakatozwa kuti eya havasi vemuno mujoni ngevekubanzi iyo ngevekwedu Zimbabwe eya kurudzi rwechindau iyo Chipinge Manicaland ndokwavanobva ingatei ndazoiyarwa ndazokanganwe zita ravo eya vakandibhuira mani muntu wokuti vanozwi mbuya Ntingi. Eya zvakakonza varipo pona pakamusikapo eya veidaropo veidaro kutekeya. Tinozvibonga tingachadini ngekuti ndiyo ndaramo yakona itoripo yatakaningirana nayo yakanyakonza kudaro ingatei mvura yotouya yotonaya peya yotonaya mvura yototange kudonta vototange kutoputa zviro zvavo paya kuputira stoko yavo maina ingatoluza. Eya vakasatodaropo zviro zveshe tondondo nemichini yavo maina yozotokorora nekutotange kutonini magiya achatostati paya zvimweni zvatotota eya hazvina ndaa vanotodarokwo veitodarokwo eya mbichana tingachadini. Ndaramo inei yakakonza dzukuru neana kanyiyo anode kupona. Kisimusi inei yatakaningirana nayo amuna pepa mwatowa pirimi kupfupa she mbuya angu mwatowa paya hino mushana hewatodarokwo kunika muchachidini chakadai here kutore zanda kuite ndekwe nemare munayo here yekuende koonekwa ndidhokodheya kohloyiwa munoione kuri zviro zvakadaro zvisingatohambi zvakakonza. Ndaramo inei ye idikatika remene kuchere mvura ngemutani zvakakonza ana mai we. Ndikati baba angu dziyawe iya vapetuka zvemukoma vaya eya mujaha uya murumbwana wehembe yekutsvuka waiya akagarapo ingatei ingamboenda ambotora mwa ngekuti yei mvura yazototange kunaya ingatei unode forya zvinezvi unode kutenge forya. Teitobonga nevanotenge zviro zvevantu tinozvibonga kutsigirako mvura yeinyanaya bhizimisi hariemi rinotoende mberi zvakakonza. Ye ndaramo inei ye ana mai zvakakonza kwakuchidini amuna nemata angu atopere mukanwa kuona ndeidai ndeitokorera nekutoreketa. Ndinogara ndakapandiwe mwoyo ndimbuya anaya ndinogara ndakaona zvangu mwana mupitori mutaundimwo eya zvakakonza kukonza kwemene. Ndatozotobvunza paya zvikazi vanozwi mbuya apati amuwazi here ndimbuya apati vanogara vakauye Joni unono kumwana wavo unozwi mai pati. Eya vauya zviya Joni vanoti nganimbogarepo pona pamusika pakopo iwe uchiende kumagau kumapisi job kuayungu kwako kumayadhiyo. Eya ndosara ndakakubatira ndetombotengesa nemitombo yangu panapa mitombo yemidzi. Eya tibhalanzise zveshe ngekuti mburi inode kupona. Mujaha uno hembe yakwe yekutsvukwa haambari nazvakwe chiramwa uchimbaripo peya. Amuna tinobonga ngekuyaya ngekupurutana ngekuteerera. Unoreketa ndiMasizze Vamondau Mukondadziya mudzukuru weNgaranda.